yang terhormat, kita baru saja mendarat di Bandara Udara Internasional Kuala Namu Medan di Deli Serdang. Silakan tetap duduk dan tetap menggunakan sabuk pengaman Anda sampai pesawat ini berhenti dengan sempurna dan lampu tanda kenakan sabuk pengaman dipadamkan. Apabila membuka tempat bagasi kabin, untuk berhati-hati agar tidak ada barang yang terjatuh. Dan sebelum meninggalkan pesawat, pastikan kembali seluruh barang-barang bawaan Anda di kursi dan di kantung kursi agar tidak ada barang yang tertinggal. Kami ucapkan selamat berpisah dan terima kasih atas penerbangan Anda bersama Lion Air. Dear guests, we have just landed at Kuala Namu Medan International Airport in Deli Serdang. Please remain seated and fasten your seatbelt until the aircraft has come to a complete stop and the fasten seatbelt sign has been switched off. Please pay attention when the luggage bin as some items may fall out. And before disembarking, please check your personal belongings in the seat and seat pocket so there's nothing left behind. We will say goodbye to all guests and thank you for flying with Lion Air.